Zagrepčani su proteklog tjedna mogli razgledati zaista zanimljivu izložbu. Na napuštenom i zapuštenom prostoru bivše tvornice Sila, ugao Martićeve i Šubićeve ulice, predstavili su se svojim radovima članovi likovne grupe Biafra. Prostor, obrastao šikarom i prepun otpadaka, prostor nikad izgrađene garaže, bio je tako za nekoliko proteklih dana originalna likovna galerija. Umjetnički protest nasilju i birokratiziranoj svijesti zazvučao je u tom ambijentu snažno i uvjerljivo. Mišljenja smo da angažiranim likovnim dijelima u biti nije mjesto u izložbenim salonima, već da bi trebala biti smještena, to je postavljena u prostore svakodnevne, u prostore uz koje se kreću ljudi ili u kojima borave. I tako smo negdje, tražeći jedan pogodan ambijent, otvoreni prostor, smo naišli i na ovaj. I mislimo da je on adekvatan našim dijelima, da se upravo nekako nadopunjuje s njima. Izložba je i na neobičnom mjestu, a i pomalo frapira, mislim, malo je, izaziva kod ljudi skandal. Vidim, ljudi gledaju ovdje preko plota i to, čude se. Taj prostor nije osamljen u gradu. Takvih područja ima više, ne upravo takvih. Mi smo samo potaknuli razmišljanja o ovom prostoru organiziranjem izložbe na njemu. Što se same izložbe tiče, da 90% izložbe iznesu sam prostor. I prostor je fenomenalan. Biafra na neki način nastavlja ono što je počela zemlja sa Hegedushićem, da umjetnost ne bude pusta dekoracija, nego da se uklopi u tokove života. Pa ovako na prvi pogled je to, dalo bi se oko tih kipova zabaviti, pogledati. Do sad je vidjelo nekoliko hiljada ljudi ovu izložbu. I ja mislim da je uspjeh potpun, već zbog toga što taj kontakt s ljudima koji je potpuno neposredan, nije lažan. Naša svrha nije provokacija, da se razumijemo. Naša svrha negdje te izložbe je u prvom redu je u likovnosti. 40 godina smo mi na nekakvoj sceni, da na koncu nismo završili, razumiješ, niti sa B u Muzeju suvremene umjetnosti. Pa ne spadaš tamo, Ateć. Pa kad ne spadaš tamo? Ali rekli smo da nećemo. A ne, Muzeju suvremene umjetnosti. Budući da nas nema u Muzeju suvremene umjetnosti, a sve što se događalo u ono vrijeme kad se događala Biafra, dakle sve je tamo, ali Biafre nema. To znači da Biafre nema. Tema će biti Biafra i 40 godina poslije. Ko će slušati ono kad mi o umjetnosti? To bez veze, ne? Kao prvo, kao da mi znamo što je umjetnost. To niko ne zna. I u tome sreće, pazi. Znači bi odustali mnogi na početku. A ako smo nešto malo znali, sad je zaboravili. Da možete vratiti povijest, da li bi išta promijenili? U svom radu? Tako je, u svom radu. Ja ne. U strategiji? Ne bi nije, ali ja imam neke dileme koje su bile još onda u mene nekako prisutne, a to je da li bi mi pojedinačno, recimo, kad bi htjeli sa svojim vlastitim radom ići pojedinačno na pozornicu, u svijet, u galerije, na izložbe, da li bi izazvali isti efekt kao što je izazivala grupa. Mislim, ti nekakvi izrazi kao šokantno, pa degutantno, pa provokativno i tako dalje. I sad ja nekako sam u dilemi. Ja mislim da ne bi. Da je grupa imala jednu vlastitu energiju. Kako bi rekao, mi smo svi individualni. Niko nije sličan. Ja nisam sličan Lesjaku, Grača nije sličan Vuci, Vuca nije sličan ovome Kauzlariću i tako dalje. Znači, mi smo jedan skup individualaca, ali skupa se, ja mislim, stvorila jedna energija koja je izbijala. I to je na neki način djelovalo. Tako da mislim da kad bi bili pojedinačni istupi, da možda ni dana današnjega ne bi imali ovu neku aureolu angažiranih umjetnika, što je nama bilo onda jako važno. Bili smo mladi i htjeli smo reagirati
i naš je neki bio taj kredo, angažman. Jel? Meni se čini da je danas, recimo, po treći put nakon socrealizma, nakon Biafre, danas je, recimo, socijalna orijentacija umjetnosti silno jaka. I upravo, gotovo bi rekao, često je umjetnina ili djelo je više znak stanovite nemirenja, stanovitog protesta, dakle, ponovno, naprosto se potroši se postoje te oscilacije, ne želim biti mudar na razini jer nisam, nego ja sam tada imao povjerenje u snagu izraza moderne umjetnosti, moderne ondašnje umjetnosti i ona se debelo promijenila. Zatim sam, za razliku od većine Biafranaca, mediteranac, oni su to naravno na neki način ironizirali, možda i s pravom. Moji su kriteriji bili djelomično vezani uz to osjećanje forme, harmonije. Meni je, moj orijentir u kiparstvu su bili Bakić na jedan način, Radovani naročito, a njima je baš Radovani bio na neki način suprotnost. Micheli, koji također jest mediteranac, ali Micheli je, gotovo bi rekao, ekspresionist, što je zatim je postao model zemlje, koji je njima sigurno bio jako važan. Uostalom i Hegedušić je čak simbolički izlagao na jednoj biafranskoj izložbi. Meni se to sve skupa činilo da ima u sebi morfološki, da nema posebnih novosti. Možda je najinovativniji meni za to vrijeme bio Petrić sa svojim tipom pop arta, pomalo lakše sam ga prihvaćao. Malekovićeva rezerva na Kinholca ili na američke primjere činila se njemu da ne odgovara kao našem prostoru. Međutim, može se reći da su Biafranci imali svoju razloge. Imali su razloge, upravo se estetska komponenta istrošila, ona je postala na svoj način legitimacija jednog sređenog jugoslavenskog društva. Postoji ona lijepa rečenica socijalistički esteticizam, ne Lukićeva. Mislim da je jako točna, govorila o tome da je sa jednom s jednim tipom, recimo pogotovo geometrijske apstrakcije, da se država legitimirala kao sređena država. A Biafranci su na neki način mislili, smatrali, podsjećali da postoje problemi, ostalo 70-71 godina je itekakva vrijeme stanovitih turbulencije, stanovitih društvenih nemira. Mislim da je 40 godina prošlo od našeg razgovora pod orehom, jer zapravo vi se ne sjećate zbog čega smo mi došli. Ja sam se jako iznenadila kad sam dobila police osiguranja za vaše radove. Moram vam reći da Biafra nije ništa jeftinija dapače skuplja je od drugih autora. Ne mogu vam sad dodavati tajne, nećemo sad to baš nešto, dobro sad, nećemo baš do te mjere, ali u svakom slučaju već ste historizirani. Tako da za vas, kad se treba posuditi iz jedne institucije vaša djela, se moraju plaćati jako visoka osiguranja. Mnoge institucije imaju vaše stvari. Mi smo bili tolerantni i vrlo tolerantni prema svemu što se događalo oko nas, nego upravo ovi drugi su bili netolerantni prema nama. Dakle, mi smo sigurno bili provokantni, bili smo jedno društvo individualaca. Sve naše izložbe sami smo radili, sami smo postavljali, sami smo organizirali. Trenutno pišem o dvije suprotstavljene situacije koje su tada u 70-ima ili od druge polovine 70-ih bile na dva različita fronta. S jedne strane ima Biafra, a s druge strane imamo recimo grupu šestorice autora. Naime, u istodobno sam se našao sada u situaciji da pišem monografiju o Demoru i monografiju o Stjepanu Gračanu. I imam dva antipoda ili dve situacije koje su bile u vremenu, koje su potpuno, sa svojih pozicija potpuno različite, a meni
što je najinteresantnije, jednako važne, jednako snažne i kažem, sad sam nakon 40 godina tek se našao u situaciji da izmirujem te suprotnosti. Možda sam u onim trenucima jednostavno zato što je Biafra, naravno negdje mi je odgovarala ta biafranska negativna energija u nekim vlastitim viđenjima i pozicijama. Ali ona je bila vezana više za Biafru nego za grupu 6 autora koji doduše tek 75. nastupaju u javnosti i tako dalje. Do 75. Biafra postoji već 5 godina. Više bi se tu pojave kao što je Trbuljak, kao što je Braco Dimitrijević i ta grupacija, to bi bilo sinonimno vremenski, ali situacija je zgodna utoliko što grupa 6 autora isto nastupa u vanjskim prostorima kao i Biafra. Dapače, jednima i drugima je važan ta vanjski prostor, ali u isto vrijeme koliko god su oni u tom na nekim očito istim fizičkim pozicijama, da tako kažem, i potrebi da idu u vanjski prostor, da idu među ljude, kako se to govorilo jedni i drugi, svak ide iz nekih svojih drugačijih razloga. Ali kad bi se to sve skupa negdje spojilo, onda bi se vidjele neke poveznice koje su iznad morfološke, koje su iznad sloja nečega što bi se moglo nazvati sadržajem u klasičnom smislu riječi. I taj treći stupanj bi tek trebalo iznaći, do kojeg još sam nisam naravno došao. Postojanje grupe 6 autora koja je isto danas historizirana, mislim da opravdava Biafru na neki način, da joj daje još jedan prilog. Meni se čini da to nije nevažno. Premda sam ja u Biafri puno više volio individualne uloge. Ja se s biafranskom poetikom u biti nisam složio, smatrajući međutim da je riječ o nekoliko darovitih ljudi koji su se i dokazali. Oni su se pomalo iz neke perspektive avangarde kompromitirali svojim budućim akademizmom. Hoću reći, oni su svi krenuli iz akademije, oni su u akademiji se realizirali i na neki način vratili. Mislim, to ih u ovom smislu, kako se razvijala povijest avangarde, na neki način njih stavlja u drugi plan. I kad Atač govori, je li imamo mi nakon 40 godina pravo, generalno rečeno nemate pravo. Povijest umjetnosti u ovih 40 godina išla je apsolutno drugim tokovima. U ono vrijeme kad ste vi nastupali, tada je bilo 50-50. Nova figuracija je jednako bilo snažno prisutna u svim svojim oblicima, od poetske figuracije do, ne znam, koje vaše ultra oštre figuracije, do svih pojava, a da s druge strane imamo pojavu konceptualne umjetnosti i svih vrsta konceptualne ili antikonceptualne, iako se međusobno dodiruju kao što je u Italiji siromašna umjetnost, a ista pojava i isti fenomen, ali međutim isto i međusobno idu svakim svojim putem. Stvar je, dakle, prije 40 godina figuracija i apstrakcija su bile jednake na vagi. Poslije toga figuracija kao pojam i kao neki materijal koji ima neku svoju snagu sve više pada. I utoliko suvremena umjetnost se oslanja na sve one pojave protiv kojih je Biafra bila. Utoliko vi nemate pravo,
Ali ko kaže da sve i ovih 40 godina je nekakav apsolut, jeli? Meni se čini da vaši nastupi, da je tu, sve se svodi na koncu ipak na ono što se kaže da je svaki čovjek krvav ispod kože. Vaš udar protiv Galerije suvremene umjetnosti i njenoga programa i kontraudar kustosa i voditelja suvremene umjetnosti ili Galerije studentskog centra, dakle tih ljudi, taj međusobni animozitet i otvoreno napadanje, preko novina, ovo i ono, da je to zapravo izazvalo jednu takvu situaciju da se meni čini da je to glavni razlog zašto Biafra nije ušla u tokove nekih međunarodnih izložbi. Da to nije došlo do tog sukoba, očito je on bio neminovan, možda bi i oni prepoznali taj originalnost pojave Biafre. Izvukao sam i našao jedan problem, čovjek se ne bi nadao, kod Artura Danta u ovoj knjizi Nasilje nad ljepotom. I on kaže na 117. strani: ružna umjetnost posegnula je za simbolima poniženja kao načinom iskazivanja prosvjeda u ime čovječnosti. Nije li to biafranski od riječi do riječi? I sada Danto citira: za mnoge u suvremenoj kulturi, piše kritičar Hal Foster, isto veliki, doduše Engles, istina počiva u bolnoj ili ružnoj temi, u bolesnu ili ozlijeđenu tijelu. Stoga je tijelo očita osnova važnih svjedočena istine, nužnih svjedočena protiv moći. Dakle, riječi su apsolutno vezane za problem Biafre. Ovo piše Danto u ovom stoljeću, 21. stoljeću, i mislim da smo gotovo sada na početku. Najedanput smo se urušili u tih 40 godina i više ti nije ništa jasno, odnosno jasno i nije jasno. To su pojave koje, čini mi se, od početka te, da kažemo, stidljive ili pojedinačne, nemaju podršku. Nikakvu podršku. Dok neke stvari koje se događaju u galeriji SC, s Koščevićem, vrijeme, ne znam, Martinice, Jagode Kalope, Sanje Veković, od prve su oni prihvaćeni, podržavani. Oni su imali podršku Gornjegradske galerije, vi ste imali podršku svojih profesora, hoćeš, nećeš. Oni su na vašim izložbama... Koji su bili u sukobu sa suvremenom. Sigurno, manje moćni u tom času i nisu vas mogli lansirati, nisu vam mogli pomoći. U afirmaciji, premda činjenica da Stančić je izlagao, Hegedus je izlagao, Mikiel je izlagao, Jordan je izlagao. Htio sam reći, meni se ono što se u suvremenu događalo, meni to bilo interesantno zbog jezika likovnog. To je značilo ići prema minimalizmu, prema esencijalizmu, prema jednoj redukciji koja je bila gotovo također na liniji shvaćanja modernizma. Meni je još uvijek tada modernizam imao svoju određenu snagu. Vi možete govoriti o postmodernoj kao, o njoj se može govoriti pozitivno i negativno. Svakako činjenica da postmoderna vraća u igru neke elemente koje je modernizam, reklo bi se, izgorio, koje je modernizam potrošio, koje je modernizam... Međutim, mene je modernizam vukao do jednog časa, smatrao sam ga naravno više nego legitimnim. Niste gledali kip, niste gledali modelaciju. Ja kad gledam danas modelaciju Vucinu ili Gračanovu, a osim toga imam njihove skulpture doma, onda vidim da je to sjajno modelirano. Slušaj, prijatelju. Ne možeš reći da neke slike da nas ne nabrajam, nisu dobro slikane, sjajno slikane. To bih htio, to ćete danas vidjeti. Ali trebalo je gledati i nekad to. Vi ste Metije ste svladali toliko da ste pobjegli od biafranskih premisa. I radeći spomenike, radeći scenografije, radeći... Ja sam poznat u Zagrebu po spomenicima do kojih ne držim ni toliko. Ja ću vam reći nešto, ja sam prodao samo u životu, osim galerijama, 2 skulpture. Čekajte, jednu je kupio Slobodan Lang
znamo ga. I jednu je kupio na proputovanju kroz Zagreb jedan Njemac, profesor seksualne patologije. Trend podrazumijeva upravo moć koja ga lansira. Ne postoji trend u našim glavama, ne postoji trend u plemenitim pia desiderija. Trend je nešto šta ima svoju, šta ima središte, ima svoju radijaciju ili je nema. Mislim, vi ste namjerno i svjesno, kad na tome inzistirate, da ste bili kontekstualizirani sa našom hrvatskom i južnoslavenskom situacijom. To vam daje stanovita prava, ali mislim, i stanovita ograničenja. A inače, figuracija, ne figuracija. Figuracija je teža. Figuracija je biti originalan u njoj. Nije svakome da. Postoje jaki uzori, jaki modeli koji naprosto frustriraju. Koji frustriraju i kritičara i publiku da te prepozna, jer te prepoznaje često, ima boljega od tebe. Pa te onda tebe stavlja u sjeni velikih stabala se ne raste, mislim, Bože mi prosti. Ja bih nešto rekao o odjeku Biafre u to vrijeme. Meni se čini da je bilo nekih nesporazuma koji traju dan danas. A to je baš vezano za apstrakciju, figuraciju. U smislu da je baš kritika na neki način shvaćala, što i danas mislim da se vuku repovi, da figurativno je konzervativno istovremeno. Međutim, mene to strašno srdilo na neki način kad sam bio mlađi, jer sad mi je sve jedno. Ali u ono vrijeme sam se ljutio zašto. Onda bi i Henry Moore trebao biti konzervativan i Picasso bi trebao biti konzervativan, onda recimo od suvremenih jedan Jeff Koons bi trebao biti konzervativan. Svi koji su figurativni, što nije točno. Molim? Jeff Koons je konzervativan. Ne, on se recimo, on se igra sa motivima kiča, ali na jedan satiričan način i on je meni jako blizak tu je i Oldenburg i tako dalje. Ona velika žlica, ipak je ona neozbiljna. Ko se ozbiljno? Hoću reći da se taj problem se nekako... Mislim da se vuče taj rep neshvaćanje, nerazumijevanje. Ratko nije baš u tome. Po mome mišljenju ima i u figuraciji itekako napretka, itekako modernizma. Ja? A obično je kritika to crno-bijelo gledalo, ova naša kritika. Ja? Ali ja govorim o repovima, da se repovi toga vuku i danas, a da se nešto ipak i mijenja. Sada da recimo jedna mlađa garda kritičara već malo drugčije gleda. A drugo što sam htio reći, jedan bojkot Biafre koji sam ja osjećao dok smo mi bili tako puno zamahu i radili izložbe, da taj bojkot postoji i danas. Ja već vidim na neki tihi bojkot koji se još nije dogodio. Ali ja mislim da će se on dogoditi, a da nije nikad prestao prema Biafri. Sad, meni je to čak kao mladom čovjeku godilo. Mislim, ja sam mislio, mi smo baš pravi underground, mi smo oni buntovnici, jel? Međutim, kako čovjek 40 godina ima neke svoje ideje i iza njih stoji, onda ga to počne boliti. Recimo, baš je Koščević govorio u jednom svom tekstu, napisao da Biafranci plaše malu djecu i da čine bu i da glume angažman. Ja? Ono što sam na početku nešto rekao. Mislim da se to ne može glumiti. Ne može čovjek, mi smo svi sad skoro 70-godišnjaci, ne možemo vječno glumiti. Ja? To je on pisao prije 40 godina. Pisao je, da. Međutim, 38, ja mislim da je jedan takav stav
nekako se provlači. Jel? A onda drugo, znamo da su nastali trendovi. Jel? Post ovo, post ono, pa video art i tako dalje. Međutim, to su samo stalni događaji umjetnosti s kojima mi nemamo. Zašto bi mi s tim imali veze? Zašto mi ne bi bili trend? Po mom mišljenju, ako je neki trend nastao bilo gdje, ja, pa nastao i tu trend. Tu na trgu žrtava fašizma u onom domu. Ja. Zašto to ne bi bio trend? Ja mislim da je. On je čak svjetski trend, samo ga niko nije vidio. Ja. Nije ga niko vidio. U tome je naš problem. Danas više nemate uopće tu situaciju da se prvo tolika konfrontacija javlja i drugo da uistinu umjetnici mogu davati intervjue, da daju neke provokativne ili manje provokativne izjave i da se oko tih izjava piše, polemizira, protestira. Dakle, u tom smislu itekako Biafra bila primijećena. U tom smislu vaše poslanje je bilo apsolutno ispunjeno. Konačno pa vi ste, ja mislim da se čak ti govorio, da u nekoj polemici da svrha Biafre nije umjetnost, nego provokacija. Jel? Neko je sad u ovoj monografiji napisao za Petrića da je diplomirani provokator. U pozitivnom smislu. Banov, da. Dakle, ta vaša misija je apsolutno bila produktivna. Sad je drugo pitanje, ono što sad mi svi čekamo šta ćemo reći, šta je sa radom. Ja osobno mislim da je grupa zapravo, to nije naravno moja teza, to je teza puno velikog broja kritičara, da je zapravo pojela na neki način onu supstancu koju ste mogli graditi. Dakle, da je možda gradeći mitologiju Biafre, da ste u nekim segmentima izgubili mogućnost građenja sebe, da sasvim pojednostavim. Ili da, evo da uzem jedan, gradeći umjetnost prema, recimo, Segalu, vi ste izgubili mogućnost da budete, ne znam, Kiki Smith, ako me razumijete. Dakle, da nešto što je, kako bi rekao, pripadalo jednom vremenu, zapravo je moglo biti vrlo produktivno u drugom vremenu. Utoliko je sadašnje izlaganje Biafre vrlo dobro. Ja sam prvo kad ste govorili o tome da će biti Biafra, onda sam malo bio iznenađen. Pa svim kažem šta će sad Biafra je bila pokazana. Međutim, kad zdravo razumski promislite, onda vidite da u istinu, pa konačno je naš razgovor dokazuje, da se neke okolnosti mijenjaju, da se neke stvari drugačije sagledavaju, da u tom smislu ne treba zatvoriti ovo tvoje, iako se ti eksplicitan u tom traženju da li Biafra ispunila. Ja samo lociram. Stvari se mijenjaju, neke tendencije, mislim, se drugačije sagledavaju. Osobno ja prema Petrićevom radu nisam imao preveliko, neću reći oduševljenje, ali kad sam pogledao sad recimo u monografiju svi radove, inače sam protiv toga da se u monografijama svi radovi pokazuju, ali sad ovo je živa prilika da kritičar vidi sve radove, ja mijenjam poziciju. Ja najedanput sagledavam stvar potpuno drugačije, u nekom kontinuitetu. Tako i individualna pozicija vas kao autora, dakle ne kao Biafre, kao pokreta, će biti drugačije valorizirana kad će se ocjenjivati pojedinačni, monografski ili nekako drugačije, a možda izložba Biafre, ukoliko neće biti koncipirana, ja se nadam neće biti koncipirana na ovaj način kao što su biafranske izložbe koncipirane, će otvarati nova pitanja. Danas bi neko pravio karijeru od toga jer su mu bile zabranjivane slike. Meni su skidane slike, i nama su neke stvari skidane, meni su skidane slike s izložbe. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, događale su se neke stvari koje smo direktno osjetili. Nikad niko o tome nije nešto pošteno, iskreno progovorio. A najviše me boli to što sam odustajao, jer sam bio mlad, odustajao sam od nekih stvari od kojih nisam trebao odustati i ko zna šta bi se dogodilo, gdje bi bio danas Kifak, a gdje bi bio ja. Naime, htio sam Matoviću pomoći to što ga muči, što on
prvi radio Atač. Znaš ti onu priču, znaš ti onu priču Atač o pjevcu koji prerano za kukuriće? Sigurno da imaš sredina koje su stimulativne i koje to nisu. Mi smo mala, doista, sredina i sigurno da tu sjede neki ljudi koji ni izdaleka nisu tako priznati, tako čašćeni, tako kažem, kako bi zaslužili. To je činjenica ljudi. Pa mi smo mali narod, bez pamćenja, bez nekakve kulture. Da ono tamo u Dalmaciji nemamo, ne bi imali ničega. Jer barok nam je tirolski de facto i slovenski. Znači, to smo mi, to je činjenica ljudi. Mi smo jedna mala sredina. Mislim da bi Tesla nešto napravio da je ostao u Zagrebu. Završio bi u srednjoj školi kao profesor u Križanićevoj. Postoje stimulativne sredine i one koje to nisu. To su činjenice. Svi smo mi postigli u okvirima naše sredine mogućnost djelovanja. Mogu govoriti... Nema ništa važnije od toga. Postoje ljudi koji nisu došli do pozicije da mogu raditi. Mislim, nemojmo zaboraviti, vi ste, slušajte, ne kažem da niste mogli postići, pogotovo netko od vas je mogao postići više. Grupa nije mogla se eksportirati. Grupa je živjela od humusa kao i zemlja. Razumijem? Grupe se raspadaju. Grupe se raspadaju. A grupa vam je dobro došla na jedan način. U mladosti ste imali potrebu se okupiti kao i ovi s druge poetike i kao što je ostalo, čak i ova Galerija suvremene je pustila stanitu grupu svojih, reklo bi se, intervencionista u grad, jel? Iz kojih su onda izašli neki od njih. Ti si ih neke spominjao, neke bi ja spomenuo. Ako je povjesničar pravi, kritičar pravi, onda će on izvući kod mene 71. godinu, a ne ko Banovi i župan koji su mi pisali monografije, koje su to samo en passant spomenuli. A po mom mišljenju... Pa to je tebi en passant, ti si sad... Tebi je Hrist osvijestio to. Nemoj misliti, jer da si ti od toga napravio sustav, onda bi imao... Ja sam bio, Tonko, ja sam bio jako svještan. Ne, ja sam bio tada... Ovo dokazuje kako djelo nije važno nego tko. Ali gle, ja sam jako bio... Ne što, nego tko. Gle, Buco, kad sam ja to radio, ja sam bio jako svješten. Međutim, ja s tim nisam mogao nigdje. I nije to niko primijetio, a kritika je to jedva vidjela kad sam radio monografiju. Ali zanimljivo su te 70. godine. To je jedan rasloj bio, da tako kažem, mi smo pripadali tradicionalnom načinu ne rada, nego izlaganja, promišljanja. A nije baš ste to probili? Izašli ste Ne, samo čas. Tu se radi o povjesničarima umjetnosti. Oni su stali listom iza ove grupe konceptualaca, oni su bili napredni, oni su bili svjetski, u toku i tako dalje. Mi smo imali zaštitu u svojim profesorima, i zapravo smo samim time sebi presjekli eventualno lanac koji bi nas eventualno negdje možda odveo iz ove male sredine, kako Gračan kaže. Što se ja ne slažem. Mi smo zapravo postigli zavidan rezultat i zavidan, kako se to kaže, nekakvu odjek. Da. Druga je stvar, sa stvarima koje smo mi vrlo kritični, samo čak, mi smo kritizirali tada monolitno društvo, što ne treba zaboraviti, koji su se kleli u vječnost čovjeka, socijalističkog i tako dalje. Komunizam je bio ideologija priznata i jedina. I sad mi polazimo od destrukcije, zapravo destruiramo njih. Odnosno taj kritike, to je kritika, bila kritika. Mislim da su bili zatečeni. Vlast tako monolitna, tako jaka, tako nevjerojatno eksponirana kroz ljude, kroz tajne službe, kroz zapravo... To je način bio života i rada gdje se zapravo čovjek vrlo malim osjećao. Sad jedna grupa ljudi zapravo izlazi s akademije. Akademija je bila u
to vrijeme, još dugo poslije, sve do našeg dolaska, vrlo konzervativna. Ovo ne mora biti negativno. Ona bi trebala uvijek biti... Ona bi trebala, da. Ali u najnegativnijem smislu. Korak iza, normalno. Da. Može biti ispred. Ne može ispred. Ispred vremena. Da. Ispred stvaranja. Mi smo figuraciji dali Novi Zavet. To je onaj kritički, da tako kažem, moment kad se zapravo na jedan put u život uvukla zapravo misao da stvari i nisu tako vječne. Da se zapravo mogu destruirati najobičnijim nekakvim mehanizmom uma koji zapravo misli drugčije. Tako se dogodila Biafra sa svojim crnim slutnjama, sa svojim ružnim likovima, sa svojim nevjerojatnim eksponiranjima. A iza nas nije stala javnost. U tom je stvar. Javnost nas je na neki način, javnost službena javnost. Javnost nas je ignorirala. Što je dobro. A kritika nas je, tu su povjesničari umjetnosti zapravo odigrali i pozitivno, novinari, obični novinari su odigrali pozitivno, a povjesničari umjetnosti negativno. Pa slušaj, novinarima ste vi bili zanimljivi kao senzacija, kao stanovita provokacija, to doista pripada novinama. A nama je da sudimo, hoću reći, bez obzira što ne volim težinu suda, ja sam u krajnjoj liniji doista često nastao vagati pozitivne i negativne komponente. Nisam nalazio pretjeranu originalnost. Ja sam nalazio poneke originalnosti u svakom od vas, a ne u vašem grupnom ja nisam to nalazio. Zdenko je nalazio, na primjer. Biafra među mladima je postala, ja se družim s mladim ljudima, ovim studenti tako, ona je postala mit, legenda, niko njoj nema pojma, ali to dobro zvuči, uvijek su mitovi i legende, sjajne. Sad će mistificira sve to skupa i sad će ova možda izložba to sve skupa urušiti i bit će greška. Meni se čini da kad ste previše izašli i počeli vikati, metaforički govorim, onda se vlast više nije plašila. Rekla, pa neka oni samo viču. Gledajte, dečki, ja mislim da smo bili sjajni, da je to bilo izvanredno smo radili. Ima jedna Tonkova rečenica iz onog razgovora, kaže, prihvaćeni ste u onoj mjeri u kojoj ste mogli biti prihvaćeni. I svako vidi u svojoj jezgri, u svom zametku mogućnost nečega što je moglo biti nešto drugačije ili više ili većeg odjeka. Ali ljudi moji, treba ne samo platiti punu cijenu, dakle angažmana, odluke, dosljednosti i podrške. Podrške društvene ili osobito moći. Da bi neka stvar dobila odjek, ona je morala biti sa određene visine spuštena da bi tresnula i ljude, reklo bi se, šire zainteresirala. Vi ste dobili ono, ponovit ću, evo. Nije to rečeno, 75. baš to je rečeno. To je, mislim, i provokacija kao izazov je primljena, jer društvu treba malo škakljanja. Ne, hoću reći da sve postavlja u sumnju veliku, budući da stvarno nismo realizirani u nečemu što se zove Muzej suvremene umjetnosti kao pojava, kao nešto što nije bilo anonimno jedno desetljeće. I to, molim lijepo, neko mora za to odgovarati. Nisu puno bolje prošla ni ekipa generacije ispred vas sličnih, neću reći, ali Lončarić, Lipovac, Bourek, oni isto nemaju dovoljno rezonance. Budite objektivni, oni su vaši prethodnici. Mislim da smo se zabavili. Međusobna komunikacija plus rezultati. Imamo i prijatelje, to je promidžbene. I mislim da smo se suprotstavili stanovitim nekakvim, kako trendovski, kako kaže Petrić, na jedan vrlo adekvatan način. Sa drugčijim mišljenjem i sa znanjem, umjećem, zanatom i sredstvima, odnosno materijalom. Teorijski gledano, Biafra sa svojim stavovima koje je iznašala u svojim intervjuima, novinama, dakle i tako, je
nastupala sa jednim malo zastarjelom terminologijom zapravo. I ona se je obrušavala na apstrakciju koja je tako već bila mrtva. Meni koji sam prije svega i u tim trenucima bio zagovarač, da tako kažem, apstraktne umjetnosti, svidjela mi se ta žestina obrušavanja na apstrakciju, jer sam tu vidio jednu onu potrebnu napetost iz koje se i rodilo ono što ste napravili. Mislim, ja razmišljam o nečemu što vi svi na stanovit način iščekujete, tu vrstu historizacije. A ja stalno stojim na stanovištu da je dobro da se Biafra, sad govorimo o pokretu, o grupaciji, ne historizira. Jer će ona uvijek ostati neka vrsta, kako bi rekao, kaktusa. Neka vrsta kaktusa. Ja sam razgledao ovu vašu izložbu i baš mi se lijepo sviđa.